আজি বিভিন্ন ডিষ্ট্ৰিক্ট হেডকোৱাৰ্টাৰত যিটো মুদাকান্ত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ যিটো কাৰ্যসূচী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যিটো কৰিব দিলে সেই কাৰ্যসূচী বা সেই প্ৰগ্ৰামটো খুব ভাল হৈছে আৰু সেইটো প্ৰথম কাৰ্যসূচী বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। মুঠতে ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজত এনেকুৱা ডিষ্ট্ৰিক্টসকলক দায়িত্ব দি পেলাই যিটো প্ৰগ্ৰাম সেইটো ক'ব গ'লে সেইটোৱে প্ৰথম বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। মুঠতে খুব ভাল ইনিচিয়েটিভ। আমি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ দিবই লাগিব। আৰু আজি আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়াই দেউলাখোৱাত যিটো 100 ফুট ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা ডাঙৰীয়াৰ যিটো ষ্টেচু বনাম বুলি কৈছে সেইটোও ভাল এটা সিদ্ধান্ত। মুঠতে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই জীৱনত গীত গাই পেলাই যিখিনি মেছেজ দিলে অসমবাসী ৰাইজৰ কাৰণে সেইটো এটা স্মৰণীয় এটা যাতে অসমবাসী ৰাইজে সেইটো কেতিয়াও পাহৰি যাব নোৱাৰে। সেই কাৰ্যসূচী লৈ পেলাই যিটো প্ৰগ্ৰাম কৰিছে সেইটো খুব ভাল ইনিচিয়েটিভ বা খুব ভাল प्रोग्राम बोले हमें को पर कथा वो तो अच्छा है। नॉर्थ ईस्ट में जितना भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी एक साथ होने से तो अच्छा है, उसको हम वेलकम कर वेलकम करेगा, कोई बात नहीं। लेकिन जब इलेक्शन आएगा अपना अपना रास्ता लेता है, वही बात। बीपीएफ भी शामिल हो सकता है क्या इसमें? बीपीएफ इसका बारे में सोचा ही नहीं, सोचना पड़ेगा। लेकिन देखो जब इलेक्शन आएगा ना, ये मेरा बहुत एग्जाम्पल है। असम में जितना भी हमारा छोटा छोटा रीजनल पार्टी था, हम भी पहले 10 साल पहले हम भी कोशिश किया था, लेकिन नहीं हुआ। जब इलेक्शन आएगा अपना अपना लाइन में चला देगा। अभी तो इलेक्शन नहीं है, एक साथ रहेगा। इलेक्शन आने से बस फटाफटी अपना अपना रास्ता लेगा।